Televizor bosanskih piramida, z mano je Simir Osmanagić. Dobar dan, hvala vam za vaše vrijeme. Bosanske piramide poznate su čitavom svijetu, ali recimo da sam ja tek sad pala s Marsa i nemam pojma šta je to nakratko. Šta su piramide, tuneli, zašto su tako bitni? U centru Bosne i Hercegovine, u gradu Visokom, nalazi se najveći kompleks piramida na svijetu. Piramide su, za razliku od onog što nas uče, da su građene samo u Egiptu i Meksiku, zapravo građene su širom svijeta, na svih 6 kontinenata. A najveće i najstarije su upravo ovdje u Bosni. Bosna jeste zemlja čuda. Jeste. Kako je to moguće da su najveće? Vrlo jednostavno, samo ih izmjerite. Najveća piramida na svijetu, dugo je smatrana Keopsova piramida u Egiptu, 147 metara. Ovdje u Bosni skoro 360 metara. 3 najvažnije piramide u Bosni, piramide Sunca, Mjeseca i Zmaja, kada im spojimo vrhove, formiraju jednakostranični trokut. Razdaljena između vrhova 2180 metara, 2180, 2180. One su četvorostrane piramide sa trokutastim stranama, imaju perfektnu orijentaciju stranica prema stranama svijeta, kosmički sjever, jug, istok, zapad. Zapravo, orijentacija stranica bosanskih piramida je najpreciznija na svijetu. One su prekrivene zemljom i vegetacijom. Kad počnete malo da čistite zemlju i vegetaciju, pronalazite betonske blokove. Čitava piramida je prekrivena betonom bolje kvalitete nego naš beton danas. Stvarno? Stvarno. Wow. Naši su betoni po čvrstoći na pritisak od 10 megapaskala do 60 megapaskala. A beton sa bosanskih piramida od 73 do 134 megapaskala. Dakle, to su vrlo precizna naučna mjerenja. Nadalje, ispod svih piramida ovdje u Visokom nalazi se ogromna mreža prahistorijskih podzemnih tunela. Ti se tuneli pružaju desetinama kilometara. One se nalaze i ispod piramida u Gizi, u Egiptu, ispod piramida Maja, u Palenkeu ili Teotihuacanu, ispod kineskih piramida, ali ovdje je ta mreža najveća. Mi radimo na prvom nivou tunela. Našli smo ulaz u drugi nivo tunela, a najvjerovatnije je između 3 i 7 nivoa tunela. Što znači da je ovo najveća mreža građevinska podignuta ispod zemlje i iznad zemlje čuda. Wow. Naprosto wow. Sad tu kad sjedimo, istraživanje još uvijek traju. Šta vi mislite koliko će toga da bude na kraju? Pa, primjer radi, do sad smo očistili 2450 metara podzemnih tunela. A ima ih možda 100 kilometara. Što znači tek smo 2-3% očistili. Što znači ispred nas su decenije rada. I ne samo to. Lani smo kupili ovo ovdje parcelu, počeli da čistimo, počeli da tražimo ulaz u tunele i našli smo ga. Ovo su takozvani tuneli ravne 3. Sad smo tu. Tuneli ravne 2. Ljekoviti tuneli. KTK tuneli. Dakle, našli smo 5 ulaza u tunele. To još povećava to vrijeme rada. Piramida Sunca, prekrivena zemljom vegetacijom, traće jako dugo da se to očisti. Piramida Mjeseca također, to su vratnici. Dakle, ovo je jedan ogroman kompleks gdje ne možete primijeniti bagere, dakle buldožere, već morate sve raditi ručno. Jeste lopata, četkica i tako da biste našli artefakte. I dolaze ljudi iz čitavog svijeta, vidjela sam. Pa to ono što je najinteresantnije. Obično arheologija je jedna konzervativna, zatvorena nauka. Međutim, u našem slučaju mi smo rekli da u ovom projektu neće biti tajni. I postao je najotvoreniji arheološki projekt u svijetu gdje mi pozivamo profesionalce i neprofesionalce, mi ih zovemo volonteri, da nam se pridruži, da zajedno s nama istražuju, da iskopavaju i oni postaju dio otkrića. Pronalaze artefakte, pronalaze betonske blokove, pronalaze prahistorijske tunele, pronalaze organski materijal kojeg poslije datiramo. Dakle, ovo je skroz novi pristup arheologiji i nauci. Pitala bi sad vas, vaše iskustvo. Šta je vas najviše dirnulo? Zar su to ljudi koji dolaze tu iz se liječe ili arheologija? Čak i historija se sad piše na novi način, ako smo iskreni. Šta je ono što je vama najviše? Za vašu dušu, vaše srce? Ovo je
najuzbudljiviji arheološki projekt na svijetu. Sve čega se dotaknemo mijenja svjetsku historiju zauvijek. Prve piramide u Europi, najveće na svijetu, najstarije na svijetu, 30.000 godina, najpreciznija orijentacija prema sjeveru na svijetu, najstariji, najkvalitetniji beton, najveća mreža tunela. Znate, mi smo mala zemlja, Bosna, na jedan put mi hoćemo sve da je naj, a ovdje zapravo jeste naj. Kad je istina je. Sljedeća stvar, mi smo krenuli kao arheološki projekt. Kopaj, nađi građevinu, nađi tunele. Pa smo proširili na različite naučne aspekte. Geofizika, satelitska, geotermalna snimanja, datiranja, egiptologija, pedologija, paleontologija. Pa ni to nije bilo dovoljno, pa smo se proširili na energetski aspekt. Timovi stručnjaka, fizičari, elektroinženjeri, inženjeri zvuka, inženjeri telekomunikacija sa naučnim instrumentima dokazuju da su piramide energetske mašine. Ni to nije bilo dovoljno. Ova energija utječe na nas, na naš duhovni, mentalni sklop, na naša duhovna čula, dodali smo duhovni aspekt. Ni to nije bilo dovoljno. Stotine svjedočanstva o ljudima kojima se poboljša zdravstveno stanje u tunelima. Uđu sa visokim krvnim pritiskom, nasekiraju ih recimo supruge, izađu vani, normalan pritisak. Pa zar nisu supruge izgubile u tunelima? To je moguće. Visok šećer, izađu sa normalnim šećerom. Astma, kada izađu toliko dobro dišu, ne treba im 3 do 6 mjeseci pumpice za zrak, inhalatori. Čak je vrlo ozbiljna oboljena, mi pratimo da imaju jako dobro poboljšanje. Što znači da je ljekoviti aspekt, zaštita zdravlja, jedna od svrhi piramida, jer energija piramida djeluje blagotvorno na nas. A onda mi se nalazimo sa lijepim pogledom naš divan park Ravne 2, kupili u zadnjih nekoliko godina 15 parcela, jednu do druge. To je bilo močvarno zemljište, zapušteno, 7 divljih deponija. I napravili smo predivnu transformaciju u jedan od najljepših parkova na svijetu sa kulturnim i drugim eksponatima, sa megalitima, sa kamenim krugovima, sa botaničkim baštama, sa labirintima energije, zdravlja, pročišćenja, sa binama za meditaciju, za jogu, koncerte, dječjim igralištima. Ima svega. Dakle, najedanput smo oživjeli ovaj prostor gdje u stvari ljudima govorimo kako bi trebali živjeti u 21. stoljeću. Umjesto opsjednutosti tehnologijom i potpune dehumanizacije, vratimo se prirodi, vratimo se druženju, razmjenu znanja, informacija, vratimo se ljudskoj slobodi i to je možda najvažniji rezultat ovoga što radimo. Povratak slobodi, jer mi smo slobodna bića. Wow. Ja ne znam šta više da vas pitam ovim zaključkom. Zaključak je dobar, nećemo ništa više dirati. Tako. Puno vam hvala, želim vam mnogo uspjeha, sreće i poštovanja vašeg rada. Hvala vama, sve dobro. Očitno smo bili zelo majhni, kdorkoli je tole zgradil, še jaz grem lahko čisto mirno skozi. Tale gospodična, ki je zdaj z nami, je tukaj že 5 let, je iz Francije in pomaga pri izkopanine. Hi, thank you for showing us around. Yes, it's okay. Go. Okay, so here this is the first excavation we try here. So you can see a big, huge stone here. So the filling material is losing, and this is hard conglomerate. So we dig through the filling material and we find this big stone. And as you can see, she's sitting on some other little stone. So that means it's not arrived by hazard. Someone put it in purpose. Someday we'll know why. Yes, eventually. So that is the first part. And Okay, now we go in? yes. Here the entrance, we dig also filling material, so same, losing, and here super hard. So we dig inside here, we explore here and here, but this part we didn't touch. So we didn't touch the form, the natural form of these tunnels. We just dig on the floor, excavation trenches, archaeological trenches, so we find many artifacts, more than 1,000 pieces of potteries, iron belts, iron brush, coins, nails, from Roman period, from primitive potteries, and also Middle Age. So we had explored and maybe 10 meters of artifacts everywhere.
So that is what we find. Very good. Yes. Like in this day and age, it's really amazing to Yes. still find To things still from find. history, Yes. isn't Yes. it? From the local history. So most of them are pots or plates. So yes, very, very interesting. Were you here for the excavation of the first tunnel? Yes, no, for the first tunnel on this other side was maybe more than 10 years ago. So I'm just here for 5 years. But this section, I was the first going inside to explore what is behind and find this huge cavity empty. So yeah, and then it's turning right and we have maybe 40 meter again, like a straight tunnel with an arch of a tunnel also. So we still figure it out who did it or when, but yeah, it's gonna take some analyze. This winter we're gonna put the pottery all together and let's see what's gonna appear. You will be again here next year. Oh yeah, I hope and I think I will, yes. Well, thank you very much for your Thank you. work and Yes. thank you for this interview too. Yeah, thank you. Takole prečudovit razgled je na Sončevi piramidi. Manjši nasvet, vzemite si palco spodaj, ko boste šli gor in ne iti v Japankah, vam povem iz lastnih izkušenj. Semat Osmanagić pa predavanja venomer, hodi okrog, razlaga stvari. Tukaj na njegovi spletni strani si pogledajte, kdaj bo mogoče v vašem kraju in uživajte v razgledu z mano.